Pamirsa kali warga negara asing sane pindah ke pasien COVID-19, kantun kerawat ring BRSU Tabanan. Sesampun ngemargiang perawatan selami awuku, hasil tes sane ke pertama kebausang positif, selanturnya nih kali pasien WNA puniki raris ngelaksanayang tes swab malih. Nemonin Rahina Buddha tanggal siki April war sekali tali kali dasa hasil tes ipun sampun medal. Manut Kepala Satgas Penanggulangan COVID-19 Tabanan, IGD Susila, saking hasil tes laboratorium Inucap silih tunggil WNA kebausang positif, taler malih siki negatif. Duaning punika kewentenan kalih pasien antuk kalih rabi puniki, kantun degdeg taler kantun ngelaksanayang perawatan ring ruang isolasi rumah sakit Tabanan antuk tetimbang. Susila mausang hasil tes WNA sane lanang negatif, taler sane istri positif. Kauningin taler adiri pasien sane sadurungnya ne kerawat, taler munggah ring klasifikasi pasien dalam pengawasan PDP, hasil ipun taler sampun medal. Pasien inucap kebausang negatif, taler kewentenan ipun sehat, terus sampun kewali yang kejero. Tiosan punika anut uger-uger sane anyar revisi pat pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19, anutin data sane kepanggih oleh Satgas, ngantos Rahina Buddha galah sande antuk kewentenan OTG, akeh nyane 111 diri, taler orang dalam pemantauan ODP, akeh nyane 3 dasa sia diri. Puspawati Bali Pos Nguningai.